dusabe umuntu uri kubanga bw'ibyuma yego ibintu bigenze neza abikore neza kuko mu gihe kubona iby'amaso bagitegeza turabanza bishimye wibwira twizeye inshuti yacu Yesu ubuzima bwacu n'umugisha iyo tumurika nk'inkuri tubona ibyiza bidukikije biva mu kiganza cy'Umwami. twari tuzi ko uyu munsi ari umwe mwawize yego rwose Atis One for Others Adventure Celebration Day. One, two, three. One, two, three. Stand up. 1, 2, 3, 1. mujye mubwiriza nibakora ibyiza mubereke ko mwishimye ntabwo nongera kubasaba amashyi ndarekeje March. 1, 2, 3. March. 1, 2, 3. March. 1, 2, 3. Dash it. Dash it. March. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What? One, two, three. One, two, three. mbibutse yuko akarasisi ni uguhuza ingendo guhuza komande icyo cyonyine reka sabe bakuru babo nabo bitegure mwabona bicaye hasi bakigaragura nayo araba ari komande bakuru babo bitegura ngira ngo iminota yabo irimo iragana ku musozo. Pathfinder guturuka Rusororo namwe mwitegure mwinjire mu kibuga. Adventure celebration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We are celebrating Adventurers Day. Amashyi menshi cyane mubashimira Adventurers hanyuma Pathfinder nabo binjira bacuza kugira ngo umuziki uhagarike kugeza igihe tuza kukubwirira umuziki wose mukuyeho
reka sabe kapiteni Ibra kugira ngo adufashe adventures musoza kwinjiza iminota yanyu yarangiye twasubira mu kibuga. Reka mbasabe gucutsa barakombagira bakaganira bakavugana batutugeye dutyo amashyi menshi cyane barabisoje.